Kundari ras-ras kita ngoge Yohanes pasal 4. Ibas kita ngoge Yohanes pasal 4. Banci kang mentes kata jadi manusia. Uga ban Yesus sanga ia jadi manusia ndai. Banci tek kala man bana. Ban adila ibanna labo banci kita tek man iya. Ras kita lebih toto. Ikijak kami dibata petandakan diri man kami. Maka banci itandai kami dibata singgelu mo dibata si isurga rekam kudoni. Ban kalah sangai bagi kami ceritandu. Syekh kami ngaku jastek. Enda mo dibata si tutuhu singgureh kudoni enda. Lako nampati ras engkelengi kami kala perdosa enda. Enda mo cerita Tuhan kami Yesus. Enda mo cerita ija manusia ndai ngakui. Maka kamu dibatasi tuhu-tuhu. Amin. Yohanes pasal 4. Yesus ras sekala di Beru Samaria. Kala Parisi megi berita, maka termenjelma si idat ras ipridiken Yesus asangken ipridiken Yohanes. Situhuna labo sekala jelma pe ipridiken Yesus, tapi ajar-ajar nange empridiken kenca bagi Yesus kai si kenca ibegi Yesus kai si icakapken kala itadingken na daerah Judea mulihkan ia ku daerah Galilea. Ibas perdalanan na la bancila ibentasina daerah Samaria. Ban enda seritrana gedang perlu kuakap gela ula kita lupa ula sekaligus sioge ras ula sekaligus si cakapkan. Sada bagian lebih si cakapkan emu ayat sada ngasa ayat 5 ayat 4. Kala Parisi megi berita maka termenjelma si idat ras ipridiken Yesus asangken ipridiken Yohanes. Gobanci idah ndu li je tempa kompetisi antara Yesus ras Yohanes peridikan. Dibanci si angka enda sebabna maka Yesus nadingken kutanandahi maka laus me iya arah kuta Samaria. Kala Parisi megi berita maka termenjelma si idat ras ipridiken Yesus asangken ipridiken Yohanes. Situhuna labo sekala jelma pe ipridiken Yesus, tapi ajar-ajar nange empridiken kenca ibegi Yesus kai si icakapken kala itadingken na daerah Judea mulihken ia ku daerah Galilea. Ibas perdalanan na labancila ibentasina daerah Samaria. Jadi bas perukurun tasanga kita ngoge gelah ula reh buena si icakapken kala antara Yesus dan Yohanes pridiken maka itadingken nama lawus me ia ku daerah Galilea i Judea nari. Menghindari gelah kala Parisi
ulan cakap kenca antara Johannes Prediken ras Tuhan Yesus sebab ngoi dah kala endang go buen murid Yesus asangkan murid Johannes Pembaptis ya. Maka katakan aja kenca ibegi Yesus kai si icakapkan kala itading kena daerah Judea mulihkan ia ku daerah Galilea. Ibas perdalananna labancila ibentasina daerah Samaria. Endama ada bagian. Endama si ida kai permulaan cerita enda. Maka tadi Tuhan Yesus semua Judea gelah ulana icakapkan antara Johannes bagi peras Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus lebih berhasil asangkan Johannes Pembaptis. Rasi tuhuna Tuhan Yesus labo mempredikan ICP, tetapi murid-murid nangenca. Tapi begini terjadi ya. Makanya laus ia itadingkan nama Judea sada kabupaten, laus miaku daerah Galilea di tengah-tengahna kota Samaria. Maka dengan sengaja ninandai ibas perdalananna labancila ibentasina daerah Samaria ipilihna dalan gelah banci lewat arah Samaria ija kalak Samaria lasi perukanan raskala Yehuda raskala Judea. Tapi Yesus sengaja dipilihnya dalam ni. Ini ada perikop. Perikop berikutnya. Sehmu Yesus kusadakuta di daerah Samaria gelarna Sihar. Kuta deher ras Juma si Ibreken Jakub nai man anakna Yusuf. Ibas Juma lit sada sumur si igelari sumur Jakub. Perbahan latih ia kap Yesus terdalan. Maka kundul ia di tepi sumur Pasasi wari enggo ciger. Ajar-ajar Yesus laus kubas kuta nukur nakan. Endakah sada perikop latih akap Yesus. Maka ngadi mu iya ibas sada sumur renda kepeken sumur si Jakub. Ya ban latih akap ngadi aja. Maka kundul iya i tepi sumur pak sasi wari enggo ciger. Ajar-ajar Yesus laus kubas kuta nukurnakan. Enda cerita ajar-ajar nukurnakan ras cerita ijakin sumur perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria. Ija Yesus nggolati akapna kundulmu iya ijai. Banjika kata kendu kata nggo jadi manusia. Ringani tengah-tengah manusia ngolati akapna Judea nari erdalan ku Samaria maka kundul ia ban kata enggo jadi manusia latih akapna ngadi aji. Jadi cerita terdauhun ka ajar-ajarna laus nukurnakan kukuta sireban ban pasumur ndai lalit je perbinaganakan. Cerita kata jadi manusia. Asum Yesus sisada ijei reh sekala diberu bangsa Samaria kusumure ngelegi lau. Nina Yesus manbana entah siti lau gelah ku inem. Enda bagian reh perempuan kalak Samarian dai ngelgila watena kusumur ija Yesus sekala kundul ijai ban wakap nalatih dai.
Maka ibenakan Yesus mindo man bana. Asum Yesus sisada ijei resekala diberu bangsa Samaria kusumur ngelegi lau. Nina Yesus man bana. Entah siti lau ena gelah ku inem. Mulai Tuhan Yesus jumpai perempuan Samaria dai alu mindo penampat gelah bereken nasiti lau ban enggo akap nalatih erdalan dai. Percakapan Yesus ras diberu Samaria. Entah siti lau ena gelah kuinem. Ngalui di brue. Kam kalak Yahudi, jana aku kalak Samaria. Engkai maka ipindon dulau inemen man bangku. Biasana kalak Yahudi langgit make kaipe si enggo ipake kalak Samaria. Haram. Dan kalak Samaria enda kawin campur. Jadi alat-alat nape ciga ate kalak Yehuda. Ciga ate kalak Yahudi. Ije nenggo i dasar Samaria lang dua nenge kalak Yahudi. Tapi nggo terpisah. Ayat suhandai ngaloi di brue. Kam kalak Yahudi. Janah aku kalak Samaria. Engkai maka ipindon dulau inamen man bangku. Biasana kalak Yahudi langgit make kaipe si enggo ipake kalak Samaria. Isi jenda perempuan Samaria. Sadak ganjangan akapna kalak Yahudi. Isi jenda kalak Samaria la ianggit erteman ras Tuhan Yesus. Gampang ya. Ini empat perikop yang kita bisa lihat. La meriah akap diberundai. La meriah akap diberu Samaria. Bicara cakapi Tuhan Yesus pe. Ban itahna maka kala enda dua suku. La si cakapen. La pernah yang git si pinjam-pinjaman pe. Ya. Percakapan antara Tuhan Yesus ras diberu sama Ria. Si pertama dekai entah siti lau gelah ku inem. Yesus leben membuka hubungan ras perempuan ras diberu sama Ria. Tapi diberu sama Ria ngeteh secara rohani. Tahu dia prinsip bahwa kalau Yahudi lah kepeken git make barang-barang kalak Samaria. Enda percakapan dai erbanca ngotondol percakapan enda. Uga erbanca makalah tondel ayat 10. Nina Yesus adi iteh hendu karena pemere di bata. Si peduakan jana adi itandai ndu ise si mindo lau man bandu tentu ipindo ndu man bana lau jenari ibreken naman bandu lau si mereken kegeluhan. Ganina Tuhan Yesus ndai kulis kalinari Nina Yesus adi itah nu karena pemere di bata. Kakak miskam lalupa bagi kelengna ate di bata dunia endah. Maka ibre kena anak nasi tonggal. Gerak kelinana kalak si tekman anak lamate. Tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Adi teh nu pemere di bata sirih man bandu endah. Banci mereken kegeluhan man bandu adi iteh nu karena pemere di bata si peduakan
Jana adi itandai ndu ise simindo lau man bandu enda tentu ipindondu man bana lau jenari ibre kena man bandu lau simreken kegeluhan. Oke. Hari bagi kugani nanti berundang jawab sah. Berarti di buru enden lai lateh kenapa meredi bata lai tandaina ise simendo lau man banandai bana ditandaindu pasti ipindondu man bana lau jenari ibre kena man bandu lau simreken kegeluhan. Maka ngujumpa kita kata lau simreken kegeluhan. Adi pas panen sindekah kerinana asal lau kegeluhan mesti maksud kena di batangin caban simreken lau kegeluhan. Ya, di batangin caban simreken lau kegeluhan. Aku mesumbul kegeluhan Engkau tahu gak kari pengangkan. Nina Yesus adi itehndu karena pemere di batang. Jana adi itandaindu isesi mindo lauman bandu enda. Tentu ipindondu man bana lau jenari ibre kena man bandu. Lau simreken kegeluhan. Ya? Ngaloi di brue, oh Tuhan. Bagus kap sumurenda janah timbandu pe lalit ija ibuat ndu lau simreken kegeluhane kubaan jenda catatanna serikal ras Yohanes pasal 3 ayat 3 sanganina Tuhan Yesus. Oh Nikodemus, kam harus tubuh pedua kali kan adilang labo banci gejap ndu di bata selaku rajandu. Ngaloi kan Nikodemus, uga banci jadi aku ngumetua bengket kubas bertinen nandengku. Kala doni cakap doni. Seri istruganari cakap sorga nandangi pertendin. Maka cocok kal ngaloi di brue. Oh Tuhan, bagus kap sumurenda janah timbandu pe lalit. Ija ibuat ndulau simreken kegeluhane. Kala doni pikir kena doni. Kala doni cakap doni. Tapi si surga nari cakap sorga maka lau kegeluhan. Nini kami si Jakub nai mereka sumur enda man kami cakap doni. Ijenda nari me lau man inemen ras anak man anak-anakna bagi pe asuh-asuhna. Doni cakap doni. Malah bokin ikata kendu maka belinen kam asangken nini kami Jakub tapi mulai muncul sitik kecurigaan. Engkai maka pakena lau kegeluhan berarti lau enda minum enda lau kegeluhan lalah kata kendu belinen kam asang kenini kami Jakub si mereka sumurenda man kami ija kami minum tare sumurenda kerinana anak-anak bagi peasuasuhan mulai rukur iya lalah belinen enda dia asang kenini kami Jakub si mereka sumurenda ugani na Yesus jawab jawab Yesus kala singinem lau enda muas denga kange iya. Tapi kala singinem lau
siku breken man bana lanai ia muas sekerasa lalap. Mulai trida, maka Yesus belinen asangken si Jakub. Sebab lau siku breken jadi sumbul si erbura-bura ibas ia dengan mereken kegeluhan si tutuhu sila erkeri-kerin. Ijabab Yesus, maka belinen nge Yesus asangkan si Yakub mengenai lau enang muas dengar kam kari karabun banat, tapi lau si kubreken eman bandu jadi sumbul si burak-burak ibas ia dengan mereken kegeluh si tutuhu silar keri-kerin. Yesus ngincabanci mereken lau kegeluhan silar keri-kerin. Lau si mereken kehidupan selama-lamanya. Itulah keselamatan. Ngalu diberi oh Tuhan, beremin lau man bangku gelah ulanai aku muas. Jana lanai perlu aku kujenda muat lau. Kalak doni rukur cakap doni. Larap dengan ya rukur lengah pindah. Ya pas kal bagi Nikodemus. Doni tetap doni. Beremin laundai sitik maka lanai aku rih kujenda manggo cocok Athena. Ngaloi diberi Tuhan bereken min lau eman bangku gelah ulanai aku muas jana lanai perlu aku kujenda muat lau untung kap kari. Kalak perdosa umumna mencari untung ras isi saja peiar cakap. Bukan Nina Yesus. Nina Yesus to legi perbulangan du raskam kujenda. Adi untung ulakam sendiri ngalo kenca lah delolah perbula ngendu gelas raskam ngaloken laut kegeluhan si banjir burak-burak ndai. Ngalo di buru lalit perbulanganku. Lalit perbulanganku. Maka Nina Yesus tuhu bagi si katakan du'e. Lalit perbulangan du. Sabab, kam go 5 kali jabu, jana dilaki si raskam gendua repei, si tuhuna labu perbulangan du. Payu kalkatan du'e. Itah Yesus kai kerinana i belakang kegeluhan perempuan Samaria. Allah yang maha tahu, Allah sumber kehidupan, kata jadi manusia, kata dibatakap ringan di tengah-tengah ta. Ngaloi diburu oh Tuhan, nabi kepeken kamu. Ganjangan Yesus asangken Yakub Nini bulangnan dulu. Nini kami idatas uruah sembah di bata. Tapi nina kalak jaku di Jerusalem inganar sembah man di bata. Nina Yesus man bana. Oh bibi telah kam man bangku. Rehme pagi pak sana. Maka lanai bo ideleng sembah kalak ku di bata bagi pelanai bo i Jerusalem kam kalak Samaria situ huna lai tehndu isi si sembah ndu. Tapi kami kalak Yahudi itu kami ngeisi si sembah kami sabab si ingklini si janjikan di bata reh arah kalak Yahudi. Tapi reh mepak sana dana situ huna enggo sepe. Ija arah kesah si badia manusia ersembah man di bata lalu payo. Di bata ema kesah, di bata kesah kap. Maka arah kesah ema ngenca maka banci manusia nambah di bata alu payo. Ngalui di bru man Yesus kuteh nge
maka Raja penampat si janjikan di bata, si gelari Kristus nandangi rehme. Jana adi reh iya kerina pagi ipetangkasna man banta. Nina Yesus man bana, aku si sangana raskam endakap si ingklingi si janjikan di batae. Paksa si ngurih mulihkan ajar-ajar Yesus. Sabar enda ngencau ogen talebe. Si gendek na, udah kita lupa bicara gedang dia, udah kita lupa sada bagian. Uga kap nduban Yesus. Mandi berusaha mariandai, maka banci kari tandaina Yesus ndai meraja penampat. Si enggo ijanjikan di batae. Sebab setiap kali seoge Injil Yohanes, uga bandi bata, maka banci aku te, maka Yesus endamo. Si enggo yutus bapa si surganari, maka kerinana kala sirih man panae. Ngalokan kegeluhan, ngalokan lau kegeluhan, maka datca keselamatan. Ras kitar toto. Ngoiteh kami, maka kam ngebanci petanda kenca. Dungna itandai kami kata singgo jadi manusia, me dibata. Dungna dat kami keselamatan, bantu kami, rasiteh kami pemerintah dibata, ibas Yesus Kristus juru selamat kami. Amin.